Bingelele sikwamukele ohlelweni lwethu olumnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo elstudio ayikonakele kakhulu umfowethu uyabona nawe angifuni ukuthi ngikukhulumele noma ngenzeni ngithe mina ungabusasuka lapho hlala nje uthi deke bese uyalalela ayi siphethe inolozo kakhulu namhlanje zimnandi kakhulu indawo zakhona sikubingelele dokotela Nkosi yami Siyathokoza Kokhovula hlele benzonda bethi nizofanele nivuke ngikhona ngumqemane nje ketula njengenkonyane sivuvukana inhliziyo zabangamfuni ngingameve enyaweni lo bangizondayo mina bonke abantu abangangifuni ubabona ukuxhuga umntoko nohambe ekhilikuthela ukuthi isitha kanginaso ziyafa zonke nezanthumba ezinye zafa ezinye ziyaphila ziyahlupheka ngiphethe ukokhovula namhlanje uqweqwe sizokuphathela nje indawo sizokusithaka sivanga ayikho indaba ongezikuyithola la hlala ungasuki awuhlale nje nathi ungasuki konke ngifuna uyizwe uyilalelisise ulalele kahle ngifuna ke siqale kulento yokwelapha lento yokunyanga ukuthi ungena kanjani ukokhovula kulento uqala nini usukaphi uyabona ukusungwa kwami mina ngikwazi yebo if kuthiwa ngiyilabo abantu abanamanga njengamanga asenziwa namhlanje ngiwabhekile ngizochaza amalokho esihamba kusho ukuthi nginamanga amakhulu kakhulu atrainwe kakhulu ngoba mina angizange ngathwasa yebo ekhaya kithi siyagida kunemgidi uma kugidwa kunezalukazi abantu bakithi bebephila abo uShikuni waphila 138-39 years yebo bephila abo 125 banamagama esijawunda ngomatuhwana singamajawunda thina yebo uyabona babethi mangabe kugidwa kunalaba asebebhandwa emhlani ngobulongwe benkomo ngoba badabuka njengemkenke enyaweni ngokuguga isikhumba singasakwazi ukuphila kahle ngokukhula yebo labo bantu laba bebethathwa bahlaliswe bayanyiswe indonga bese kugidwa lana ke enkudleni yebo so uzogida kanjani lo muntu ngoba uyaqubulwa bekwe lapha athwalwe yathinthini yonke into uyayenzela nje umuntu okhubazekile bekugida mina kuwe bona amadlozi ubone sebevukelwa ngamadlozi kodwa kugida mina futhi wena usuconnecte ngomoya ngomoya leyo nto angizange ngayibiza angizange ngayifuna bengivele nami ngineyami ingqondo ukuthi mhlambe ngizoba yini ngibe ngoso science ngibe yini lokho nami ngifisa ukuba yikona uyayizwa lento lengishoyo so lezi zinto malaba abantu lokho befa abadala uyabubezwa bethi usibanibani ufuzo usibanibani sibona ufuzo likaSibanibani ube nezenzo zikaSibanibani ube nezenzo zikaSibanibani lento inkomba leyamoya iyakungena ngababe yikho nokubona nemibono lezo nkomba zaloko ezikhula bayangibonisa nemithi nani nemibono ngiqala ngitshela abantu izindaba ukuthi kungase kube nje uyabona mina ukuphupha kwami ngisasho ukuthi kuphupha ngiyangithi yimibono ngoba kuba more than iphupho sungaphupha iphupho elidakiwe elokuthi emini nje benithukana noSibanibani uphupho usuthukana nezimfene ngale ngoba lento ihambisana namaphupho asemini uyayizwa lento so lento le mayikhula mina ngiyizwa kimi ngizwa abantu lokho bebabaza umntwana wakwaSibanibani abantu abakhula ngakithi ngithi umuntu nomuntu nangakibo bayasibona masivelile la senisiveza kuma TV wena bayasho bathi hayi lo siyamazi bazofakaza kuma comment abangaziyo bese kufika abantu babe nemgidi yabo bazongicela ekhaya sengisiyogida lapho yimina engivuthisa umgidi nenkundla khumbula ngaleso sikhathi angiyidlozi mina yebo hayi awuthwasile futhi angithwasile ngidluti angilutho kubonakala nje indlela engichaza ngayo iphupha indlela engenza ngayo mangizophuma ngisiyofuna inkomo ngiyabatshela ukuthi ngiyahamba namhlanje ngiyobuya nempunzi namhlanje ngiyobuya neqhina noma nonkonka namhlanje ngibuya nengulube yesiganga leyo nto izoyenzeka masilale sigida kwesikhathi masigide lento le abathi umndawo uyazi sisazohamba kakhulu nani sizokhuluma ngawo umndawo asodlozi umoya othize umoya wamabhubesi owangena kubantu ngokubusa ngendlubulundela nangenkani ngoba bathi bona bangamakhosi esigangeni basebezongena kubantu kuumoya ivama ukuba kulabo abantu abangapha masilale sigida leyo nto leyo umndawo ngabazingela amabhubesi yangizwe sebebheda bethi umndawo idlozi lamanzi ngithi napha befuna ukudukisa abantu ngaphuma ekseni ngiphume nezinja ngikhula ngaphuma ekseni ngaphuma nezinja ziyoza seziza nonkonka ziuletha ekhaya iplaza lomlungu beliseduze zikhipha izowela emasimini bengakachithekana abantu
ufakazi lokho. Leyo nto lena uma beyifakaza abantu abadala iyabe spiritually aligned, ihamba nani nomoya. Kodwa ngeke ngize ngifakaze sangathi ibi-engineer yimina, mina bengibona izenzakalo, ngizwa izenzakalo nabadala befakaza futhi ngingayiqondi ukuthi yini, ngingaziqondi ukuthi ngiyini. Yaqhubeka yeza kwimibono, yeza kumaphupho. Ngikhumbula ngelinlanga ubaba ozala mina nonkosikazi wakhe ungustepmother okhulise mina, uyumama wami, ibhasi lami libiza yena, belapha. Kwasokusiba nentombazana eyayisikhulelwe u3 years. Besaqala babebona umntwana esaphila lo muntu ephila, besaqala babethi babona umntwana. Sokuqhubeka kwaba into engathi siyisifo, babe sebekubalela bo cancer, sekubalela into eziningi, isisu sekhona, sokunomthunzi, isisu lokho esikhona sisikhulu. Ngizama ukukubekela ukuzibona kwami ukuthi kukhona into engayenza. Ngingumntakabani ngakafiki kubaba, ngumntakagogo oyisangoma esasithwase kuMamvundla. Umama uthi uMamvundla yena wathwasa, mina akumvumelanga ukuthwasa, ngathwasiswa yibo abanikazi bomsebenzi. Fine. Sokuhlulile ukuthi lo muntu athola usizo la ekhaya. Baba wami ungumuntu onzima kakhulu ngaleso sikhathi, wenza into ezinzima ongangokuthi kunabantu ababetshontsha izimfe emasimini, uthwele inyanda yemfe ngapha, udlale enye, kufika into idonse lemfe imshaye ngapha, kubonakala imfe imshaya kuphela, yena uyagijima azaza uyefika kuphi. Baza abantu ababephila kosizinda lapha ukuthi kunabanye ababetshontsha imbila lelinywayo njengoba kulinywa koSoweto lapha abalimi esigangeni, abantu emalokishini betshontsha umbila, umuntu awupheke. Maye upheka umbila lwana ugcwala ibhodo lokulekana uyaphezulu ngesikhathi uvuthwa, lento ngeke ihlale ingakumangazi. Kwasokuthiwa hawu sibanibani uye lo ngabe yenza into ezinjena, sike siyozwa kuyena. Babefika benza ngathi bahlola, hawu niyazi phela niyenzeni. Sokuzoba nento okuthiwa ikulabhela, okuchaza ukuxolisa nani abantu bakudala babengekho lukhuni, babengakuye kufe njengenyanga zamanje mangabe sebeku-trapile. Umuntu wayetrashwa ukuthi nje athini ashiftwe kwisenzo esibi, bese buya kukhulunyiswane into yakho niqona. Inhlonzo yengasokubabulala abamanje wayebebulala, into abaziphethe nabashaya ngazo abazazi, bazilanda eMozambique, bazilanda koBenin, ebantwini nababangazazi abazithatha kwabanye abafa bazishiya zingana inhlelo zakhona, ama-adjustment ne-governance yazo. Fine, ngiyakhula ke ngiyahamba nalento lena. Nangu lo muntu lo ukhulelwe la ekhaya akasatholanga usizo, ebantwini abayiba bathenjiwe ukuthi bazomsiza. Sekhulelwe 3 years. 3 years. Yebo. Balokhu beyamlapha kuyaphela iviki, ngingumntwana nami lapha ngisemncane, ngiyasaba ukuthi mbatshela ukuthi kuthweni ngimenze njani ebusuku. Libhoboka umama obeyisangoma inkosikazi kababa lesikhathi ongumama wami uzala le ndoda lana oyibonayo, singabantwana bendoda. Yebo. Yes, sahlukana komama kodwa sikusebenzisa thina lokho, thina singabantwana. Hayi niphila impilo ngikubona manje lokho. Inkosi yami singabafuwa. Uyabona ngaqunga isibindi ngathi mina lo ngiyamlapha mina, bahleka banhleka. Kwakukhona nomunye unguyena wephethe umama nobaba ngesandla, uMakashwisa. Fine. Intambama yalelo langa ngangithole okunye ukuthi ngenzeni ebusuku babudlulile. Yebo. Kulobo busuku lobo kwafika isalukazi ugogo ozala umama wami bese wahamba ngomuntu wayengiphethe ngesandla. Wafika wathi thatha isihlahla okuthiwa inkamabasana. Inkamabasana leyo mina ngiyazi inobisi okuthiwa luyipoison, ingozi. Kodwa kuleso sikhathi mina kuthiwe ngithathe leso sihlahla nje ukuthi kuthatha umhlonhlo uphuzisa umuntu. And uyawazi umhlonhlo ungena lapha esweni leliphuma. Mina kuthiwa ngithathe leyo nto leyo mphuzisa noma kuthiwe thatha umsululu nazo uphuzisa umuntu kanti ukhipha ubisi uvalile. Manje ithi mayinjalo mina bese ngiyacabanga ngithi labantu mambatshela ukuthi ngithatha inkamamasana ngiphuzisa umuntu, ayi bazovele bangibone nje ukusangana engqondweni ngibe ihlaya mo. Ludlule lolusuku obesithathu usuku ngizibuzila, ngibuzanga dlozi, angise umuntu okhuluma nedlozi njengalabo bathi vumani. Nginyanyisa le ndaba kaVumani, wangivumisa nje wemuntu wenkosi, yini ungangitsheli nje into ngizivumele. Into engididayo kuloko amavenda ngabazinyanga abasathi utitendana Vumani ema Nigeria, Vumani my brother, Vuma sizofika lapha.
ngosuku ke ubusuku besithathu ngizibuza ngedwa ngakhuluma nedoza ayikho into ekhuluma kimi kusabuya ngamaphupho nje nangama feelings naleyo nto abayishoyo bathi nginesiphiwo angizazi fine bafike bathi sibonile unokhononda nokungazithembi nanemibuzo ngalenkaMamasana yebo ungayiphuza yokuvuthisa isisu uzothatha impande yokugcina phansi angazi bayibizana ngesilungu le main pande bathi tape routine yes bathi eyokugcina phansi bese ngizothatha amahlamvu okugcina phezulu bese ngiya la isihlahla esiqala khona ingatsha noma lezingodo ezikhipha siyoba zingatsha usuka kulokho abathi trunk la isifika senze nje umsuka wegatsha umsuka ke yilapho engizothatha khona ngingathathi ngapha kwi-trunk i-trunk bathi izoba too strong engeke ngikuchaze scientifically ukuthi strong kanjani asiyeke izozidlela nje isikhathi sethu mina into yabakhona engqondweni yami ngathi no man into eshiwo ilabantu laba bathi isihlahla esizosiza lo muntu kumele sife ngoba mangithola amahlamvu okugcina phezulu ngeke ngisithole emile nyafika kanjani mangithola impande yokugcina itip yempande yokugcina phansi ngizoyithola kanjani ngikutshela ukuthi kuzowazi ukhosha le yapana kunomalumama engangimsikela utshani bebeyinkomo embhadabhadala sebenza kaloliwe angabusika kakhulu utshani kulelo sonto ngoba ngangifuna ukuqasha abangani bami babhadala bayangigubhisa isihlahla sesifike kuphi ekugcineni empandeni ngayithola le mpande ngayinqamla ngendlela yakhona ngathatha amahlamvu la aphezulu ngathatha nje kumsuka wengatsha lapha umlayezo engangiunikeziwe ngifuna ukutshela isiqalo nje salento anthwasanga mina abathwasile babethi bezikhohlisa bathi banzima kakhulu ngithi umuntu othwasile singaxabani naye ngizomshaya kakhulu ngomuthi ashona ngaphili ngoba akanakho konke okwakhe umuntu othwasile ningizwe madana onke nithwasile nginideleli ngiyanhlonipha ukuthwasa into ekhona yakhona kokhokho kodwa abanithwasisa manje abanivumeli ukuphuma namandla wenu wonke lapha wonke umuntu othwasisayo noma ngasho ngowonke but 98-99% badonsa amandla kulabo abathwasisayo bezidonsela bona yiloko abantu abathwasa manje baphuma abasebenzi omunye uzofika asebenze waniye kubonakala amandla kakade nawo ajike nje athula shabala lengoba omunye ahambe kade kwazi ukuphupha izinto ebona izintelele manje sebuya akusenzeki lutho yilaba abathwasisayo bakholela ukuthi bazokwakha amandla wabama castles wabama empires wabo ngeziphiwo zalabo abantu yenzeka ngathi ngikhuluma leyo nto leyo kwi-trend lento kwi-TikTok yami hey ngaze ezinye izinyanga ziphendula ngolaka ngathi hayi izangoma ngathi hayi yibo laba bayenza lento le yiloko bephendula ngolaka nena izwa lento lengishoyo right fine asiqhubeke ngalomuntu we pregnancy bese bethi lezi zinto ungamphuzisi sinjalo uyobila amathumbu ngaphakathi shisa lento ibe ngamalahle bese uyigaya ibe ilahle nje ligayiwe ibe insizi nje lo muntu lona nimfudumezele nje aphuze kufudumala ngahamba ngabatshela mina ubaba lenomama ukhona baba ngathi mina lo muntu mina ngingamlapha mina angithi imali lezo zinto ziqala nawe zifika kwezi communicate unalento ozizwa ngathi ubostifuli ufisa ukuthi lezi zinto azikusize ukuziprove wakhiphele ngaphandle ubadlule yilento yabigcwele ekhanda lakho yebo indaba yokufuna idumela ayiqali ngani sokufika ama podcast manje mina angimdala lokwana ukutheni kodwa ngizalwe internet ingekho mina TikTok ingekho Facebook ingekho iwebsite ngathi ngizwa ngayifika ama computer ngisatshontsha icomputer yomunye ubaba lapha ngithumela umntana wakhe sala practice ukutype ayemhlophe kuphela ama computer engazenza into eziningi ezenziwa manje so idumela lalingafuneki ngendlela efuneka manje kodwa sasilifuna mbona ngami ngangilifuna ngifuna ukuthi lo muntu ngimlaphe lesisu lesi ngikhulunywe ngami uzomlapha lo angazi khumbula ukuthi ngithe mina ngama feelings imbono ngicommunicate ngendlela engeke ngichaze kuwe nabo angizazi nginjengomuntu othi mangiyenza lento lena ngizobe ngenza ngazi noma ngenza amanga lezi zinto ezingitshelile ziyizo ziliqiniso yiko kuthiwa ngamadlozi yipoliyani ngifise ukulapha lo muntu kwaze kwangena amazwi engqondweni yami
njengalamadoda okuthiwa ngo-Abraham owathi ngesikhathi kusashiswa abantu wavele waphupha uNkulunkulu etawushisa umntwana nangu efuna ukuyothwala ngomntwana lena asiyeke yakhe soyibona fine bese mbatshela nti ubaba lona uzana lo ntombazana laphana mina ngicela ukumlapha bakathi nje bathethisa nje uyabona uqale nini wena lapha hayi bengifuna ukuzama ngakhona lokho bengimtshela khona hayi baba uhlala nje umuntu ongethemba even namanje so ngathi yimina ubaba wakhe baba wami hayi man maswan man asike sizame sizoyigayida lento yakhe into akuthisishise so bafika kusekuseni ngo9 bevelele ukushinoto eshabalala beze sizinda tefika laphana bamphuzisa le nto leyana wahlala uthe eqeda lapho wathi yena uyasikwa umuntu wayeseke wazala phela uyakwazi ukuthi ukusikwa unjani wathi sesikwa ukuthi sefuna ubeletha hayi mina sengiqoshwa lapho endlini angithi seqala manje lento ihamba izizofika lapha sehlaba khona umkhosi wehla umkhosi akazi benza njalo ukuthi besifazana babebeletha izoke ngiye esibhedlela sebangumsindo nyakuza umsindo wakho mina sengiqoshiwe so ingqondo yami I think ikhule istot ngacabanga ukuthi lo muntu useyabeletha umntwana siyabuya ayikho kuyo ukuthi uzobeletha uzothinthini mina ngifuna nje ukuthi kuthiwe ngilapha umuntu onjalo ngiyalifuna lelo dumela lelo besiyenzeka lento iqale lapho uqhuma lelithumba lakho lo muntu lona mabe mbiza mina sebembathisile kunamagazi khonapho kodwa sebemfake kuyithap sasine tap endala lama tap okugeza akuhlupheka ila nje angaza eqaqwa ngale kololiwe athola baba azoyifaka endlini fine lo muntu mabe mbonisa laphana bambonisa isicabucabu spider sikhona lesesikhulu ngapha emuva esinoboya uyasazi sibona ya siya yenza umgodi phansi lapha unganyathela mhlawumbe sikuvuthela xa uvuthelwe yiso wathi intini ngibona into enjalo inezinto ezinjengojeli lo okhisimusi protein custard ngathi kodwa lokho keqanda bona iqanda linomthubu lo oyelo bese lisiba namanzi lana jajili isingathi nje sibe sicwile kuleyo nto leyo sizama isicabucabu leso in no time lento mayifa ivele ife izothini yaphucuka manje ibhucuka ibe ngathi imushroom ephekwe yasibhucuka nje yabicika uyibona into enjalo fine ayakhula lento leso kwenzeka lento engifuna hey umntaka sibani bani madoda hayi imlingo naye abanye bathi lisalamusi ngoba bekhola ukuthi wafakwa uyise nonini isalamusi mina yathi mfakwa ngalutho fine senginento yokuqala engiyenzile so kuzofika abantu bezongicela ekhaya ngihambe ngiyoyenza izinto baba nje wayeflexible avume kuze kuzofika isikhathi la ubaba ube esemanager laphana kaloliwe iplant yebo kuthi mangabe eya etoilet ma esho yena uthi wafika wahlala etoilet ezikhulula ekaka uthi wezwa ngathi ukake ingqondo lento yasuka lapha yagijima ngomgogodla yayophumela kuphi enzansi la yishemba into etoilet yeah so abazomdiscover laphana bamthola sizothi ufile sesisho njalo thina ngesintu sethu kodwa akafanga mhlawumbe uqulekile into enjalo ngesilungu bathi njani unconscious into enjalo mabe mthola laphana sokubizwa simasibizwa ngale kwakusangazo kwakuyi telegram lena ingena komakhelwane next door kwasathweni into enjalo igama mabe mthwalele esibhedlela alikhulumayo wathi kubizwe mina nomama ahamba phana sa esibhedlela bentrasta kakhulu afike laphana akhulu athi ndoda inkhiphe la sebemfaka ama napkin kokungafiki nalezi zinto lezi ezamanje ntama pampers fake napkin kunento ezirongo nje kusambi kahle kuye ndoda ngikhiphe la mawungangiyeka la ngizofa bese mbizela umama eceleni manje masimkhipha
ngimncane njalo phela sizomenzani njengoba ethi kimi ngimkhiphe engasho kuwe uthi ngizomenzani mina athi mbuza bese mbuza sina igama nje lithi mdala sebenzisa bomdala ngale umdala manje mdala mawuthi ngikukhiphe lapha ngizokwenzani njobo njena ngisho ngoba usizo la esibhedlela athi kimi ngikhiphe mawufika lapha ningibizela amazayoni khumbula sizinyanga thina amazayoni nje ngwabona njengomsangano wengodo zabo lezana nje uyabona into mawungazi ungene kuwe ngumsangano nje angazi inyathele zayoni sine history yobunyanga nobungoma balapha izayoni nje ngenye into nje esangene athi umuntu nesi izwi lomuntu omdala liyalandelwa le into yesintu lo muntu chekiwe akunalutho doctor right into yesintu siyanenzela ngithiwa pass out angazini lento yokumkhipha bamkhiphe ngiqala ukugijima ngiyothola abanye ubaba kwakuthiwa ngophuthi ngiyabakhumbula abade nje amazayoni hawu babuye laphana kunomzala wethu wayethethwe ngomunye umsayoni wakancube wafela khona la eGoli umsayoni wakhona wayiprofita ebona walinyazwa into zabomama wase bulawa into lezi uyabona ukuthi ya naye wayimhlophe nje muhle ngekho mumbi njengami uyangibona nje bedingeka kakhulu yena ngathi likhalati nje mawumbona nabo mama babethandazwa lapha babengafuni ukuthi bathandazwe ugcine emthandazweni wayindoda nje enhle abathi handsome uyayizwa lento le ayi simbize lapha naye babuye bazogida ubuyoni lo bayana hayi into entsha nje jwala ubabona behamba ngendlela mina fine ithi mangabe isuka lapho ekhaya kwakune uyabona uxam yawazi xevo uxam lo uyabonyisiwe njalo abelungu labo thola bewomisiwe unkonka angazi ngeke ngutshele kodwa kunoxamo nje omile awunuki awuthini kodwa phela into efileyo bashayelwe ngepikili namasilo endongeni babheka phansi yebo babili omunye nje ula mawungena eminyango omunye ula emsamu okwisikolo kunengwenya ezincane ingwenya ziyaphila noma ifile hayi konke kuomile kubekwe ngale uyawungena ebalungeni uthole sebethathe inyathi angazi bayivula kanjani babuye babuyisele bese bechayela la okwakhe kuzingwenya ngapha kungo qhamu ngapha kunane impondo ncane ngicela impondo zami impondo zethu lezi ezintathu lezi ezisuphuka phakathi kunempondo laphana ezimileyo ezenkolomi ama antelope ren antelope ezempofu impondo zikhona laphana nazo nabo kodwa qhamu bakha nginabo nelokho nalento le ingwenya lezi so kufika isikhathi baba lapho kuthiwa kuyadresswa manje bathi sebekhipha amadimoni lawa awenyanga baprofita manje baprofita bakhuluma ezinye izinto eziningi laphana ubaba wami wayenenye into ukuthi ma ehola emsebenzini sisi ngicela usithele i-camera stand la babethi waiting tripod ufuna ukubona ukuthi all right ikhona nenye lapha bese kuthi bese kuthi kuyagidwa manje lokho kuthiwa idress gido kushaya induku uze gada glory wathi bakhulume nesilungu lesana esikhulunyeza yona lesimakuprofeta lapha walibithi 2424 yazi yakhala yebo ngane woza usize ubafo nganginayo nalento yokubamba imic angazi uthi kuphoza kancane lapho ngenzela uma ukhathala bo samba nkulu zagida ke izayoni zingenile zigidile izayoni ngabona oqamu labantu kusiphuka izipikili yebo ziphuma nje ziqantsha oqamu behla baphila bahamba baphuma ngomnyango ezinye izayoni zibaleka siyala abanye bezivusa umoya ongekho nokhona ngibukile ukuthi kunabanye abasabayo kunabanye kodwa abafuna ukuthi hayi sokuyichance nabo ukuthi bagqame fine ngibhekile ngikhule ngihlaniphile mangithi ngapha emsamo
kuneyingwenya ingwenya lezana sipuka ikhonkwane lezana ezifakwe lapha ziyasipuka ziyehla ziza la phansi impondo ezinje kababi impondo amazayona ngithi amanga yep ayadansa laphana isikhalanga baphenduka impondo lezi nazo zazenze nje zingabanjwa umuntu sukuma zenze nje zirawunda njengawo amazayoni ezakhe impondo zirawunda senze nje nazo zilandelana khumbula ukuthi this is my first time ngibona leyanto isipuka isiba inyamazana ephilayo yehla yep ihamba this is the first time ngibona impondo zikaba bengangizazi ukuthi ngamathuluzi akomoya ayimpondo zokulapha okuthi lezi impondo kahle kahle kuyaba nophondo lomndawo yilawo kube umndawo kube nophondo lwamanzi kube sokusiba nophondo lwentabo lwamanono oluhamba nalesikhumbo ohleli kuso lesi esiyimbila ezishuka emakhaya kushukelwa wena ngoba unedlozi lentaba ngizochaza aya ko5 lelo kuthiwa ngabelozwi masikhuluma ngomdlambila niyeke lento esanathi nina umdlambila iBlack Mamba iBlack Mamba okuyinyokana nje okungaka okude kunomlomo nekhanda elincane kumnyama phakathi kuyigrey masikhuluma ngomdlambila gwinyambila sikhuluma ngenyoka yentaba emnyama enobu spiritual enkulu ethatha certain forms ingajika ibe ngangenhlwathi ungayithola inkalakade into eshona phansi enamehlo aphumela ekhanda into enemlingo uyayizwa lento inyoka umnikazi wentaba njoba kuthiwa umdlambila idla vele imamba njengoba uyazi ingaka izoyigwinya kanjani imbila ngoba imbila ingako nogwaja ngawo nogwaja uyayizwa lento le so lenyoka iyathatha amafomu ezobe ekhuluma ngamadragon kuthiwa kunomgobho lapha kunenyoka kaSibanibani entabeni abantu into zemvelo ezazikhona ongangokuthi thina abazingeli mawugibeli lapha ngumuntu kamoya uyayazi temperature yentaba ukuthi hayi namhlanje la asigibele abanikazi bentaba ba operate yebo mangabe kuthole phezulu lento lena uzwa ngokhwelo ongalwazi sekumlozi yiko kuthiwa abelozi manje ngiyangibona senicijisa imlomo le kwaZulu Natal kunomunye akade sekhona la ku internet elokhu eshayela abantu umlozi ngithi hayi niyakwazi ukwehlukanisa madoda umlozi nekhwelo kunekhwelo phela ufuna sibuke umlozi ukuthi into ephile enyameni into ewumoya into eyinyoka uyini wona umlozi mase sisa kulento engikhuluma ngayo espirit ngizobuya kulezi impondo ezazidansa nokuthi kwayenzekani ngadiya bese sibuya kimi intaba inemoya engaba 5-6 iyodwa okunye kwakho kunobudlozi lapho kuze kuthiwe khona kunabanomzane bakhona yes inono ngabantu abantu bakudala babethanda ukuphila entabeni njalo impilo yabo yayiqhomeke kakhulu entabeni ngoba kunezinto ababezenza ezingamasiko nasezizibeni laba babenamadlozi amanzi so inono ngabantu laba baphila kuleya intaba yinto esingathi ngamathongo noma amadlozi yebo uyayizwa lento le abelozi sithi ngabelozi hayi kuidlozi othiwa umlozi kubizwa isound yalwa mdlambila yalemgobho mawungabe ugibela lapha wathola besemudini yabe engayazi nami ngingayichaza ngithini uzozwa ngaleyo sound le yasebaza abanikazi bentaba sebeyehla uyozothi kunezinye intaba ezingagitshelwa ayikho intaba engagitshelwa kuyobe kusekuthinini banganiyeka nigibele bangayifaki lenkolelo yokuthi akugitshelwa nizofika ningayazi imithetho lapha ningawazi amasayina lapha bese niyehla nithwele ezinye izinto ezizoxakekisa abantu nani noma ningenwe izinto eningazazi itemperature yodwa sinazo thina nginayo ukuthiwa imakhwe ishrine kwakunentaba ukuthiwa injelele ngakithi omogabe bathumela amasosha ayodubula ngisabe kusho njalo ufuna umbopho abantu badubula ngithi bayenzani into bakakela badubula amasosha lana ngama tribal kusuka amasosha ngapha kamaphosa ayodubula le mhlambe
komkhomazi intaba zangakini ngale mhlambe khona ngapha ko Friday baye khona kwimfolo zintatsha lezana batholitona intaba bagibelela phana ngoba bathi balwa isiXhosa nesizulu isivenda badubule laba bangapha uyayizwa lento leyo kwakunetshela likhuluma nabantu kwakuyena uNkulunkulu okhulumayo ucelwa khona imvula lathula lelo litshelelo ngisahamba nani ngale moya engikhuluma ngayo abelozi ke makuthiwa igwinyambili umdlambila mina nginayo leyo moya ngazi mngaki kimi ngizofika lapho yafika yangigulisa khona umsizi nemento yami kungubaba wami sihamba naye kodwa wangikhanda ngaze ngadlula emazingeni amanya kuwo nayi lengubo le ngubo ayizange yashukwa ngemshini njengamanje abantu bathatha izikhumba bayishuka le ithungwa ngamakhehla ngamaphisi la njengoba ubona kunje ngamaphisi ezikhumba zembila mayithungwa ngemsipha imsipha yabe beyicazile nje yangathi ukotini enyamazana ezinkulu mhlambe unkonka inyathi yini uyangizwa mawubuka la yini lo ibona imbokomboko lezi amadevu la ikhanda ubuso bembila bayihlinza basishuke sonke lesikhumba mangizogibela intaba imakhwe kunakulushongwana ojombo tuntutulo ogwajo mashangule intaba zabokhokho sizenze obheda akubhediwe laphana kumele mangabe ngigibela leyo ntaba leyo ngibagqokile bona yebo siyezwana lapha kuke sizoxabana ngakho ngoba mangingabagqokanga ngokwesiko lakhona bazothi mabefika laphana bengizwa bathu ngemoya ezobe ngihlezi bese kusiba ngathi ngiyachallenge uyangizwa baba into engishoyo mangigibela ngithola kunotshani obungathi bulele noma ngingazwanga amakhwelo ngingazwanga imsindo leyo sengikwazi ukuthi abanikazi bentaba abanama activities wabo ake ngiyekane nentaba ngiyokwenza okunye yebo nokhokho bethu bakhule kunjalo kunendawo ukuthiwa Gwanda ngakithi abelungu abathi Gwanda sasentabeni manje indawo leyana yayibizwa ukuthi Dombo Lingwanda okuchaza ngesizulu ukuthi itshe elixegayo eligedezelayo elingahlalanga nje molithinta le liyadlala alizinzile kodwa ngeke lize lifelawa inkalakathe into engaka malithinte ligede bathi Dombo Lingwanda abelungu bathi mabe befika bahluleka ukuthi Dombo Lingwanda bahluleka nanokuthi bathi Gwanda lebizwa manje bathi ngwanda kwala ngoba ispelling sika Gwanda loyo ngesikhathi it's fine ispelling sika Gwanda ngesikhathi sakhona sasingaqali ngo-G sasino-N onokuyidothinyana phezulu bese kuba ngo-G bashintsha belungu bexakwa indaba kaNkwaba bathi Gwanda kodwa iphuma kuDombo itshe lingwanda liyaxega liyagedezela lihlalanga lilusi ukuthi yini lalingawili likhulu kangaka lixega liyenzani kwakuyimikhuba nemithetho kodwa kukulo kwakuhlanganyelwa kulo kusiyohlangabezwana nezidingo nemikhuba nezinto ezazidingwa ngomoya bendawo kube abantu bayangizwa nabakuleyo ndawo babe bayangizwa ukuthi ngichaza ukuthi intaba zinemikhuba yabo bese siye entabeni abelozi sembachazile bahamba nomdlambila kunezikhathi okwakuthi abantu sebethumbile lawo mandla lezo zinyoka behlasela balimaza abanye ngazo uzokuthosa banezinyoka ezihlala entabeni ezizibeni kwakunenyoka okuthiwa umgobho mani ngabuza abantu abadala ndawo ngendawo okunezintaba kunezikhathi abantu abethi mabedlula entabeni lezo thizeni bathwala amatshe aflat ayicecedu nje bathwala ekhanda okuyikuthi kwakholelwa ukuthi lento mayisichwalile abantu sebeyithumbile idla ubuchopho babantu sesi-aligna ne-witchcraft ubuthakathi buyakwazi ukusuka ebuhleni bento zakamoya buyogcina bubuthakathi njengamanje i-98% yezinyanga kuodota abangazi lutho u1% ngabathakathi abashifte from that side u1% ngabelaphi bangempela ozubuhlungu ukuthi ngisho njalo akangabe lokho ehluphana nami akaziproveni ukuthi uwela kubaphi kula bese ngikhulume ngapha amanono yilabo babengabantu beyakhe entabeni behlala entabeni belwimpi eziginqela abanye amatshe yebo ngamanono la kuseselidlozi umndawo akusuwo idlozi ngumoya
osuka kuyimoya yamabhubesi okuzokuthiwa umuntu onendawo une lion totemism ubunjalo besilwane isilwane esiphila kuwe njengomoya isho wena uthi dlozi kodwa sengishilo ukuthi akusodlozi lo moya lo uyashintsha uzwa abantu bethi bahluthwa umndawo akuso moya wedlozi odabuke emzansi imoya eyabuya ngapha yiloko ubone emzansi umuntu mangabe kuthiwa uphethwe ngumndawo liyabahlupha lelo dlozi abakhona nanokulilungisa kumuntu ungena umuntu elihlaza ungena umuntu eqinile aphume injalo eyitshe ekade liphekwe nobhontshisi lasala lingavuthwanga ingoba abantu lo moya unjena ke abantu babefuna ukuthi bawazi umndawo awucela ukungena wena kuwe umndawo awuna family bloodline or spiritual paternity ihambela nje emoyeni yinto ezihambela nje emoyeni vele ngiyasehlathini kodwa eya-alayinwa nomuntu njalo lento inamandla kumadlozi wonke ukuthi noma ngabe kuthiwa unjani ngeke uyenze lutho wena unjena singaba ngabangani njengoba ningithatha ningipompopompola ngalezi zinto lezi siphile nawe ubuya mhlambe le ubuya khona ivame ukuba la koZimbabwe eMozambique banayo sebayimosha ngentwalo umndawo ungangena nje umndawo waseMozambique usenkingeni unokungcola ungcolile twenza komoya ngizoyichaza futhi ngelindanga ngaba nenkinga mina ngebangenze lutho mina ngakhoda ugogo wakho uyabona mangabe zokuthiwa asixoxe kanjena singaxabanga obuza amadoda lana enthumbile ngale fine la siyafundisana la asilwi kungamaqiniso nje kuphela esiwabekayo kodwa akusho ukuthi yonke into ekhulunywa yimina iyiqiniso singaba iqiniso kimi ngoba ngingakwazi ukuyifakazela kodwa kuwe usungeze sinye story singazwakali noma singaze sibe iqiniso kodwa ngelinye ilanga songafanele uphinde usizwe komunye bese uyasifakazisa ngisena umuntu ohlala ethi yimi umuntu oneqiniso ukudlula bonke kodwa ake ngikudlulisele kini lokho ngikwaziyo mhlambe kuzokusiza umndawo njoba nihamba nobabili ningazalwa nonke lo usengathi mangabe mhlambe noma uyedlula noma iyaphuma lento kuye ayicela ukungena kini ayihambi ngespiritual lineage ayihambi ngebloodline iyaphuma komunye umuzi yongena komunye umuzi wena usuke wezwa kuthiwa ngakini kwakufika umuntu eqhashiwe kuthiwa uzolusa inkomo mhlamba bhadalwe ngentombi mhlamba bhadalwe ngani lo moya usasuki kini usuhleli lapha kwakuqhatshwa bona bezizwe uMalawi bona la eMozambique imdawo abanye umuntu waphila la wazoba ngumndeni wala wazwafela la akacela ukungena ebantwaneni benu uyangena kodwa nimazi ukuthi wenziwa njani nijike lapho bebanilophe bathi uyidlozi lamanzi nenzo kwamanzi yilo idlozi lentaba lelo liphethe ngisho nawo wonala abelozi namanono aphethwe yilo bese linqamukana leli dlozi liyela ngihlupha kakhulu ngizalwa ngalo ngikhula ngalo bese linqamukana kathathu ngizochaza umndawo uyashintsha ukubeni umoya ophila kumuntu welaphe ugcina abantu ube i-guidance lapho uyabusuloya uke wabona ibhubesi elidala inkunzi mhlambe ezeyaziyekela yodwa yangalinda ukuthi izizoshawa yilawa ukuziphume kubuseni oyashawa yaphuma yahamba yayoziphilela yodwa enye ayisena mazinyo isinqena ukusukela inyamazana ezinkulu isifuna isothamlilo yini isothamlilo umuntu sothamlilo uyabona ibhubesi eseliphumile laphana ebukhosini laguga inzipho nje zakhathala amazinyo akhathala amandla aphela alifuni into ebanjwa kanzima yile lihlasela izifuyo zabantu yile lihlasela abantu nangizwa so njengoba ngishilo ukuthi umndawo unobutotem unalento lena obubhubesi nina seningenwe yilwa umoya oshintshiwe ngoba yonke into ishintshwa ngumuntu umuntu selokhu wadabuka ufuna ukuba nguNkulunkulu umuntu ufuna ukukhanda yonke into yikho abantu bakhanda into okuthiwa utikoloshi abantu bafuna ukukhanda yonke into ekhandekayo they are good ekufuneni ukumanufacture yikho namhlanje ninezintwalo yikho namhlanje ninabo Illuminati izweke indaba yomndawo mawusunjalo sebe ushintshile noma ushintshile automatically usungena la ekhaya awusahambi ngokulinda umuntu awusahambi ngokugcina umuntu awusahambi ngokuba idlozi neguidance sungumthakathi angeke uzuzumelane nomthakathi othakatha ngegidelandini lelo dlozi lebese libizwa ukuthi igidelandini
umuntu wakhona mangabe enalo la ekhaya engakubambela ngamuthi nicasulane so athi uzobona wena ngitshela ukuthi uzobona wena uphuma lana ndoda ungena emgwaqweni lapha nikulayisha imoto uphuma la uhambe sizokuthiwa hawu phuthumani usibanibani ubangwa nezibi noma sefile ukujula kwawo lo moya nokungcola kwawo namandla ukujula kwawo nokungcola kwawo namandla onawo nokade unawo ungakabi ligidela endlini useseyini umndawo yebo kanti ke ukuxhwala kwa leli dlozi kuba kabili mali suka la kwigidela endlini kwigidela endlini ngizabe nisafanisa usibanibani ngathi unomoya obuloya usibanibani ukutshela ukuthi wena akufungela athi kuzoba nje kwenzeke leyo nto leyo ayigeji hey sizokuthiwa usibanibani masihamba siyohlola lapha uyasilimaza ungene umoya othile emndenini zivamile into enjalo and bavama ukuhlasela ababa bomndeni bengakaphumeli ngaphandle igidela endlini ke lelo into akadinga umndawo baningi abantu abazitshela ukuthi banomndawo abahamba betshelwa ngomndawo la abaloya into abadinga ukuthi ngabe singababonisa yona bayilungise lento le abanye abahlupha umendo uphume emntwini onalento legidela endlini futhi alibizwa ngegama laba abalazi kahle njengoba ngikhuluma kanje bayasho ukuthi hawu nangu kodwa umkhulu wavele wayimemeza balibiza belihloniphisa uzokuthiwa ini kunamagama akhona uzokuthiwa libizwa ngegama umuntu wakhona ungalibiza igama lelo ngegidela endlini lekhona lapho uvela wephansi ivuke lento ikhona lento ekuthiwa ukuthwasa emanzini mana ngikuqedele lena ibisiphela sembuye emanzini yazi bazodlala ngani mase sikhuluma amaqiniso kanjena kunabanye abazizwa sebethreatenekile ngathi kuthiwa thina besikhuluma ngoba bona benza lento wonke umuntu okhona mfuna azi angikhulumi ngoba usibanibani wenzani ngicrasha ini hayi ngizoyengeza kuloko kuhlo kwenziwa ngabantu kodwa kuningi okwenziwa ngabantu okuphambene sokumoshe impilo zabantu emizini kwaxova amadlozi ake ngiqedele labe sembuya indaba yokuthwasa emanzini he Jehova hayi ngaba abantu bayazi idlozi leli igidela endlini ekade lomndawo liya advance lapho selishaya khona bukhoma la umuntu osethakatha abanye sebejike babazinyanga zonke lezi enizibonayo liyabe selibizwa ngokuthi ihumba lapho ke usunjengomuntu oyithwasile lento le usuyenza ngokuseqopheleni eliphezulu suyenza eliphezulu nangenhloso awuseyena umuntu onegidela endlini ovuswe lidlozi wayoloya abantu abalimaza wavuka eksene ephupha amahora kuthi phuphe kufa abantu abanye bakhipha izibindi ngezandla balahlela le phupha amahora awusaphuphi wena usushaya bukhoma nangenhloso usungumanjinela wayo usuyilawula leyo nto leyo isibizwa ngokuthi yihumba likuphethe lelo dlozi lelo kodwa mali suke ekubeni umndawo laba espiritual